On Thursday, December 15th, 2022, the Meghalaya Trinamool Congress had welcomed the former District General Secretary of the National People's Party East Khasi Hills and former President of the PDF Zonal Committee Mylliem, Gilbert Laloo, who joined the party in the presence of the State President Charles Pyngrope, Vice President James Lyngdoh, the party's President of the Mylliem Block Hashah, and others. Gilbert Laloo had officially joined the party at a function held at the party office at Lower Lachumiere, Shillong. Jika jing dua syutom jom kini bersih, nak kebentar hidup isu, dalam hidup. Penting dia yang keimlang dan salam, jom kubun balang kamtam hidup kuasa Shillong. Tangguway ng kerbat yang iba Gilbert, member baru, trade, uptrade, apabila lesu kipai ba, ini habis dengan sing justru. Di ngasong tenak ba maro akin kijingan inti jongi kata senem mo nilai don peleng kendai hari kini kini por ibadat mula ongane nilai yo don por ibadat parti dan rei apa dan kini setelah pekerjungi jong maro pekerjungi railang nilai yo don hak ni kami kerja Grassroots Trinamool Congress hak ba yo punya so mentah sini halol pekerjungi sim mentah pekerjungi railang jong maro inong kesan bar isu potas napo kamulir konstitusi di kalong kei kebasong tenak abang iyo menjadi ke parti ke bahaya buat khamtam ke pamati bilayong ba kadai ke parti ke berang khuit berang suba ke pamdan mentai po ke MDA government kendai ke issues ki bangin sekeren hak bi dei bi pat ki berantah po ke MDA government ngin snaikan hak bi ki jingalang ki pakam he hak po kirsan ki bangin hering cetai khamba kendai Shillong tang ke jing penyeslo jongi banginang ni nak ability ba ini ok nang itre stop shu haman lagi Shillong lajong hak ki thain ki lajong kenang penginyo ya kejeng job keberan burom bat pengini ba karjar arpulai ba aseng TMC inyo ba sensar po sarkar po Meghalaya po jala jongi